I also know. माता हम पता दा. मैं भी जानता हूँ. I also know. Try again. بیا کوشش وکړه. دوباره کوشش کرو. Try again. I am against this. زه د دې خلاف یم. मैं इसके खिलाफ हूँ. I am against this. This place is nice. دا ځای ښکلی دی. ये जगह अच्छी है. This place is nice. Go away. لری لاړ شه. دور چلے जाओ. Go away. I called him. ما هغه راوغوښتلو. मैंने उसे बुलाया. I called him. Get some water. लगी اوبه راوړه. थोड़ा पानी लाओ. Get some water. I want to go to school. زه مکتب ته تلل غواړم. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ. I want to go to school. He is very young. هغه ډیر ځوان دی. वो बहुत जवान है. He is very young. Flowers die in winter. گلونه په ژمي کې مري. پھول سردی में मर जाते हैं. Flowers die in winter. Though he tried, he failed. هغه کوشش وکړو او ناکام شو. حالانکہ اس نے کوشش کی وہ ناکام ہوا. تو he tried, he failed. He has not come yet. هغه له د اوسه پورې را نغلو. वो अभी तक नहीं आया. He has not come yet. What do you want? ته څه غواړې؟ तुम क्या चाहते हो? What do you want? Give me your phone. مال خپل فون راکړه. मुझे अपना फोन दो. Give me your phone. Raise your hand. لاس دی اوچت کړه. अपना हाथ उठाओ. Raise your hand. یا تاسو ویلی شئ Raise your hand. لاس دی بره کړه. अपना हाथ उठाओ. Close your eyes. سترګې دی بند کړه. अपनी आंखें बंद करो. Close your eyes. Have you ever been there? आया ته چرته هلته تللی؟ क्या तुम कभी वहाँ गए हो? Have you ever been there? Then what happened? نو بیا څه چلو شو؟ پھر کیا ہوا؟ Then what happened? He left early. هغه وختي لاړو. वो जल्दी चला गया. He left early. When did you come? ته کله راغلی؟ तुम कब आए? When did you come? These things are useful. دا شیزونه ګټور دي. ये چیزیں مفید ہے. These things are useful. I saw a lion. मैं یو زمری ولیدو. میں نے ایک شیر دیکھا. I saw a lion. 2 years passed. 2 کالا تیر شو. 2 سال گزر گئے. 2 years passed. He took the bag. هغه کڅوړه واغستله. اس نے بیگ لے لیا. He took the bag. I saw nothing. ما هیڅ ونه لیدل. میں نے کچھ نہیں دیکھا. I saw nothing. Put it on the table. دا په میز کېږدوه. اسے میز پر رکھو. Put it on the table. I have 3 pens. ما سره 3 قلمونه دي. میرے پاس 3 پین ہے. I have 3 pens. I always help others. زه تل
د نورو خلکو کومک کوم. मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ. I always help others. He seemed happy. هغه خوشحاله ښکارېدو. वो खुश लग रहा था. He seemed happy. This is my house. دا زما کور دی. ये मेरा घर है. This is my house. I got a gift. ما ته یو ډالۍ میلاو شوه. मुझे एक तोहफा मिला. I got a gift. God is great. خدای ډیر لوی دی. اللہ بہت بڑا ہے. God is great. My head hurts. زما سر خوگیگی. میرا سر درد کر رہا ہے. My head hurts. She called me. هغې زه راوغوښتلم. اس نے مجھے بلایا. She called me. Look at this. دې ته وګوره. اسے دیکھو. Look at this. The whole team won. ټولې ډلې وګټله. پوری ټیم جیتی. The whole team won. Set the table. میز ولګوه. میز لگاو. Set the table. Mrs. Sadia is kind. بی بی سادیہ مہربان ده. Mrs. Sadia مہربان ہے. Mrs. Sadia is kind. The world is big. نړۍ پراخه ده. دنیا بڑی ہے. The world is big. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل PE01 سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.